Kolasip DC Office Conference Hall Kolasip District Cooperative Development Committee KDC DC to an Chairman Pujon LT Sang Havin and Chukhoma Primary Agriculture Credits Cooperative Society PSCS Thuam Chak Matura Kolasip District Achanga Society Thanswa Turte Ngai To Ani Directorate of Geology and Mining chuan mining operation atan Kolasip District mi som pasari te quarry permit an pe a quarry zawzong hi biga za somli pakhat point pali ani General Administration Department chuan Mizoram chuan sarkar na thokte working hour chungin phun chaw than pa an nei lo ati Thirtu te inzawai chibaivek ule Noel Vanalwat pui kani a tuna chuan chanchin thar kim changzo kin ngai thla ang Nimin Khan Kolasip BC Office Conference Hall Kolasip District Cooperative Society Development Committee KDC DC to an Chairman Pujon LT Sang Havin an Chukhoma Primary Agriculture Credits Cooperative Society PSCS Thuam Chak Matura Kolasip District Achanga Society Thanswa Turte Ngai To Ani Computerization of PSCS atan Society Pani Than Ania Adoption of Model Bylaw Society Pathum Than Ani Bok World Largest Gain Storage Plant Siam Naturin Ekar Ni Aya Zim Loram Nei Society Pathum Than Ani Boka PM Bharatiya Jan Oshadhi Kendra PMBJK atan PSCS Panga Than Ani Meeting hian pulal thamwana Kolasip District Cooperative Officer baka Dr. Lalsang Lin District Vetting Officer Pilalian Pui DFDO Kolasip Pumana Samte ADO Kolasip Pulal Malsoma Manager Apex Bank Puje JD Chaite Manager Nabard baka Society IoT Antel Ani Directorate of Geology and Mining chuan mining operation atan Kolasip District mi som pasari te quarry permit an pe a quarry zawzong hi biga za somli pakhat point pali ani heti lai hian National Green Tribunal thuchuak anga environment clearance nei turati chu mining permit holder zinga nei an lo omlo RTI manga zo na SPIO Geology and Mining in Achandanin Mizoram chunga mining operation atana permit an pek chwa zongzong hi za som nga ni a hengte hi lungkwari atana pek vek an ni Kolasip District chunga po lungkwari permit pek chwa tun thlenga ladam chu som pasari omin hengzinga pasari te hi Kolasip area mi an ni Mining permit nei hi Aizawl District a za pathum omin an tambera Aizawl ti lova mining permit nei tamber chu Kolasip District ani Mami District a pariat omin Lunglei District a paruk Khozol District a panga Serchhip District a pali Saitwal District a pathumba ka Champhai District le Longtlai District a pani veve an ombok NGT New Delhi chuan Environment clearance nei atul thu tar langma se Kolasip District a permit holder zinga clearance nei an lo omlo ni in RTI chana hian tar lan ani a sarkar lai pui EFNCC notification angin lungle balu kwari environmental clearance nei tur chuan district survey report nei masak angai ani Hemitur hian Directorate of Geology and Mining chuan district pali tuam tura consultant roina tur Mizoram sarkara noi somsari andil chu an hmuto ani heti lai hian Supreme Court case awangin court order tlo chan hian Mizoram Sarkar Standing Council Supreme Court chuan thurona pe a hemi ang hian DSR siam tura consultant roi kherlovin subdivisional committee in an siam thei thu le SEIAA le SEAC a thelu turani thu tar lan ani hei DSR siam chung le phalna pek ma a sarkar chhia lu ta heu lo naturin mining activity hi environment ti chalo theiang berin kalpui tur ani kumkalta sang ni somni pahni atanga somni pan thum chung hian geology and mining hian lungkwari atangin revenue vaibel chesom noi sari sing sari za somli pahni an mutling ani UPC Chalai Pentecostal Youth Department PYD te chuan Nimin Khan blood donation camp an neya damlo mamo tu te man Turin District Hospital Blood Bank tan thesen unit somni bali an pe
thisen petu te mi pale mei chia som pani ve an ni a blood bank thok tu te chuan Mizoram UPC no pangsane school hall venglaya kalchilin thisen hi an lak sak ani Vengkhan book pui VC te kai shwaina hnuaya an khobul kong serkhan chu bagarot kong pui siam hatlang atum hni nan an nei le VC atanga thudon danin natlang hi mi somriat vel an ni a VC te hian khochunga lir thei nei ba ka a thok theia piang ten an lir thei tho chwa pui turin anin nge na heng lir thei natlang an tho chwa pui te mang hian kong siam na tur man ruwa VC ten an lei an phur khom ani ni sompali July khan kong siam natlang hi logo to in vo in hatlang te hian an khobul hnai kong chia mun thuma siam na an thok ani kale thojan ni atang khian Independence Day football tournament khel chanani dona kumin hiang club somli an telang KDFA hnuaya hian first division club pariat omzinga Kunos FC Wareng Tele KFC te chutun tuma hian antel vedon lo ni in thudon ani General Administration Department chuan Mizoram chuan sarkar hathok te working hour chungin chunchol than pa an nei lo ati General Administration Department chuan Mizoram sarkar hnuaya thokte working hours chu thlasika jingdar kwa atanga tlaidar li darkar sari chung ani thule nipuya jingdar kwa atanga tlaidar nga darkar ya chung ani thu soya sarkar hathok te chuan working hour a chunchol than pa an nei lo thu asoi RTI zo na GAD ya SPI ya wina chandanin sarkar hathok te hian kumkhata sarkarin chol apuan ba ka inrin ni le pathian ni an chola hemi piala ma hi chuan casual leave niriat le restricted holiday ni ni an mang thei kumchan veya earned leave ni sompanga chung an nei thei ti atar lang bok MP Puke Vanal Venan Manipura zo fa te tor na thleng mek chungchang soiho na hun mang turin hun hong turin parliament a adjournment a pulut nimin ni somni thlasari sang ni somni pathuma tanga nei chan parliament monsoon session na Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Voin Khan Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar hena parliament man mek rules an hi somruk pasari lo chanin parliament session kallai ti topa Manipur boina le thil thleng chungchang soiho na hun kar le thochan ni somni pali thlasari sang ni somni pathuma hona phut thu zia kin a thlen Mizoram MP hian Manipur chi le chi in kara boina awangin miza somli ai tamboral to in mitam takin hliam an tuara Chen omram mundanga mi si nga chuang tlan chetoa in sa nga chuang hal to ni in biakin zathum chuang ti chiat le halani thule mizo na thlak mei chia le no pangte bom swal le ngai sak an ni ti thu ani ti athuthna hian atar lang ani Manipur thil thleng soiho phu thian eptu party MP enge mozati nimin session channi atangin parliament house a beng cheng an siama thurel mumal omlovin ni khatna chu chil chia kani a voin ani ni na po Manipur boina awang thau hian parliament ro re la kal tuang theilo ani parliament ro rel kal tuang lo chungin MP puvena zo na te union minister pani donor minister le commerce and industry minister ten zia ken an changa Mizoram chimlam kochwa thar tur Kaladan multimodal transit transport project road chu July ni somni pa July sang ni somni panga a honbei sayani thule korpui chwa border trade center din na tur DPR chu Bangladesh lamin ati ve tura pai huna zo ani tur thu an soya sangau tu sai si chwa kong lai tura ruwa man sa thoklawa cancel tak chu committee na ngai tua that le tur thu pu ve na hi an shil bok ani Nimin July ni somni tlaidar thum le chan ve ve la thingka le thing falingkar kong thang lama namdang ruang chhar chungchanga in nam hnoya puai in puang Longtlai District Police Public Relations Officer Additional SP Pusilal Ruat Kiman the Longtlai Post Ashildanin Mithi Abdul Ahmed Kumsomni Pasari son of Abdul Khalik Jarwa Karim Kansle he thina in nam hnoya pu Samar Duta Kumsomni Pariat Apang Duta Fapa Longtlai Chan Mari Venga mi in lua khosa chu in hial buain Abdul Ahmed hi kongthang kha matla in anunna achanta ani nilai ni khan
namdang thlir pali chuan kuvara zuarin pickup mangin sia ha an kala an motora chhiat awangin tuna he thina in hnam hnoi bera pu samar duta chu motor siam pui turin longtlai atangin sia ha chawa nimin ninga ni khan sia ha atanga an holama sia ha le kol cho in car 0 point a nun na chanta Abdul Ahmed hian lo pharina chuang ve a samar duta hi longtlaya chukin a chuknu in a phone about ti sha chuakin pickup chu zuin thing ka le thing falling kara pha in thil chin chang anin zo fiana lama he thil hi a thleng ta ti pusil ruat kima public relations officer longta district police chuan asoya pickup chuang namdang vek pali te chuan tundin huna he thil thlenga hian in nam hnoina an nei hriat ani lo he thina in nam hnoia pu samar du ta le pickup chuang namdang vek pali te chu kota hruai ni in thu zo fi ata police tender kar somsari pahni kolan dil na chu court in a phalsak ani mithi Abdul Ahmed ruang hi vo in khan district hospital longtlaya postmortem ni in an kholama thon ani don ani vo in July ni somni pakhat sang ni somni pathum zir top ni hian Golden Hall Congress Bhavana Friday political session nei ani a he huna hian MPCC president Pulal Sodale puwanei thangawan chongten thuan soi MPCC president Pulal Soda chuan tuna India ram rorel tu BJP le MNF hian kong thate ramen kol dan tur thate ele barzon na konga maso na turte an soi ngai lova poisa che an soi thin ati pusota hian he thu hi vo in Congress Bhavana political session nei na asoya pusota chuan Mizoram ma po MADC le CADC ate chuan poisa chakna in mipui thlan ro rel na annam thuzela Manipura na satakin Mizo unauten BJP ro rel na antuara BJP ni te BJP fakte atia kan ti ngai lo kha mani lok ani atia tuna chuan BJP sum it awangin mipa ngai tak tak te po in BJP fakna an chak chuak ngam ta chu thilrap thak ani ati MPCC president Pulal Soda chuan October tha a election commission chuan in thana puang dona hemi atan hian MNF in ACDP an vouchera mangai na tel lawanga izong nei ang ani a candidate changlovin MNF MLA nilai tam tak chokin anom dona October tha atangin MNF chimrun pui a thleng don ti soin MNF angmai in party pakhat chu sarkar tha siam tum si lovin sarkar shim tumin mizote poikhoi tu BJP poisa manjang kai thei be sein thim hnuaya arukin anwak vel ruaya anlungbuan na po BJP poisa ani a poisa po an nga don ati heng mi te hian Mizo nam sa khwa le ram mi pui din hun him lavada a Mizoram mi pui te le chuan local le tur te poi an soi ani ati puwan nei thang awan chong chuan voina Mizo nam le khovel mi pui thin lunglwa tu chu Narendra Modi shwai BJP le Manipur sarkar in Mizo unaw te chunga kot athak dan hi ani ati a UNO beng athlenga Supreme Court sahwa ta khoya boina athlen atanga ni somsari pasari hnuwa ngoi reng Modi atong chuak ve chau chuan BJP in Mizo nam le sa khwa Manipura Mizo unaw te harsatna angai poimo lo zia alantir ani ati bok political session hi Dr. Henry Zodin Liana president AIPC na kai shwaya MPCC secretary Pulal Ompuya secretary MPCC action committee le Pulian Hleya secretary MPCC media department and report an pebok NGO coordination committee chuan Manipur zone na thlak te tor na shat puina le tor puinan July ni somni panga khian Mizoram puma zone na thlak unaw te thlawang hau na kongzo hwai hot antum Nimina NGO coordination committee shwai tu te central YMA committee room a thukhom chuan Manipur zone na thlak te har sana to mek chungchang an soi howa July ni somni panga chumhadar som pakhathia Mizoram puma zone na thlak unaw te thlawang hau na kongzo hwai hot ni se ti in an rel kongzo na hian sarkar na thok zirlai sumdong tele lir theya eizong tu te po kongzo na hian an na chul te kalsana tel theu turin an nge na hemini hian mi pui te chu Mizoram chunga intina puan dumzar theu turin an ngen bok NGO coordination committee chuan Mizoram chunga meitei om mek te an sahim na atan fim khur turin angen bok ani khati zong katun chuma chanchin thar kan ti chua thei ani a thlir tu te in zawai mang tha le vek ule